Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing ya kajia kaput ka Meghalaya bat Assam hakatan blok 2. Kalapentot Chipor ya kalet kawan kinong shnong jong ki Arjella. Lengba kajing syak khang dam na kibor penyat jong ki Artli ki district kata jong Karibhoi district Meghalaya bat ka West Karbi Anglong district Assam. Katai kajing ya kajia kalami hapdeng ki Khasi bat ki Jat Benre Gorkha Nepali Hasabuda blok 2 kaput ka Meghalaya bat Assam. Ban pensange no yakane kajing kajia kapun kabaka jing kren pentikna ya uput usam kadang sateng. Kinong yalam shnong na baro Arjella kila penlong ya kajing kren merjumon Hasabuda haka arpau tari uyayong. Kenang ban penkut no ya kikam ya kajia Jat Benriu. Kabalakta ya kasyong suk syongsan lajan artayo AA. Ya katai kajing kenduk lang la menjur lang dakawe kajing mon bantau bat bansut bansor no daka peace committee. Kenang ban pelat no ya kajing syak kata kipat nong syong snong. Bat kabalak tak hadu ubut lum kayok kakot jongki hakini ki arta yautam. Ha kajing sut jing shor ya ka peace committee. Lajiet ya ubak Job Linston rang bak snong ka Maulas Nai kum u chairman. Bat ya ugayan Bahadur Chetri rang bak snong ka Umrutu Assam kum u general secretary. Bat la shimru kajing menjur basyan on sabu sakit khot katai ka committee. Bat on jiet mar sangun nakawe ka jella. Hadin baladep kajing lang kilalet pat ban pensngap hakmat ki deputy commissioner jongki ar district kata jong Karibhoi district u arpit upadhyaya bat jong ka West Karbi Anglong district ka Krishna Barua halor ki rai bat kajing penbet sngaw thu jingmon hapdeng ar mamla kabana kaliang kiti ki arngut ki deputy commissioner kilap pedang yakarai bat kajing penbet ya sngaw thu jingmon hapdeng kinong yalam snong jong baro ar mamla. Bat la rai ru bantung advisor hakani ka kenhun yaki superintendent of police jongki ar district kata jong Karibhoi district bat jong ka West Karbi Anglong district kenang baka jingtray jong ka kenhun peace committee kan yat rengkat bat ki bor jong kaan shushu nakaliang ki bor penyat district jong baro Artli ki district kilarai banweng no yakajing pakhang kalet kawan jong kinong shongshnong hakani kathan. Hakani kasngi layadon lang ru kinong yalam ki bahkhmat jing Artli ki seng bhalang na Meghalaya. Ki bakenthop ye ubak sadon bala President ke HNYF ubak Bipul thank you President ka RBYF lembat ki khot ki balaya sen ranlang. Harengkat ru kinong yalam bat ki khot ka seng ki SA na Assam. The thing is that whatever is happening in the border, it should not happen again because these are small incidents. It should not scale up. So we need to have the peace and harmony should be here, and that is our earnest request to everyone to resolve and stay peaceful. Thank you. What other decision has been taken today? Today there will be a peace committee, and the peace committee from both sides members will be there. 10 members will be there, 5 from Meghalaya side and 5 from Assam side, and they will resolve everything. They locally. Then anything escalates, then it will go to the police. The main objective of this committee is to maintenance of law and order, and if there is any incident reported, then this committee will coordinate with both the administration, whichever side it happens, and the main objective here is to prevent any issue, any small issue to flare up and becoming into any law and order issues. So that is why this committee at ground level is going to be our main focus to prevent any such situation, to prevent any individual issues, to convert it into community members. So it will ensure a speedy response from the side of the administration and better coordination from both the sides. Nakaliang jungi kumka senjuk kinong sensar snong jong Maulas Nai area hadin baladon kani kajingjia hakini ki sngi baladap no kajingjia hakaba nakaliang jong bro arliang mamla ki Nepali bat ki Khasi ki jungi kadon kajingnya tengku kajing bom jingya stu jingmut alor jongki kadon kajingjia kadon kajing kaba nakaliang jungi paiba nong snong jungi skani bro area kia tengku jinge nakapor skapor kamtam hawide nakabenta kadon ka restriction nakaliang jongki police jongka Assam ki bomsha banlej banwan hakaba kinlej ban kamai kaji kilej banlej shimdawai banlej kinu ki kam kimyo banlej takadaw kolong ban nakaliang jongki ni kiramba snong gi jungi gi lasngau bangindon no kaji kren stu jumun bad hadin kani kaji kren stu jumun nakaliang jungi kiramba snong ngila persang ban convince si kawai ka meeting da kaba ngini don kawai ka join
komite ki Nepali bat mangi ki khasi nakaliang jungi ki riu rangba jongka Shnong jongi ki border area bat kumjuru nakaliang jong ki sarkari kangbura jongka Assam ngi mentakas ngi hang ni po jong Shnong sobuda ngi lapoi saka jingi ya kren yasuk abide nakabenta kini ki jingjia baraka juko poru nakaliang jungi ngi la shim ya kene ke sinjam habide nakabenta ban pensengap ya bro arteli gidisi ki in charge jong kamolosnai bat apo sobuda na Meghalaya bana Assam hiru habide nakabenta kini ki jing kiba kipai ba nong Shnong ki jungi ki prado ki prasnam jungi ki yatengku tena kaliang jungi hiru ngi la kerpat ya bro arteli gidisi mo ba kinwanra ya ke jingsuk baraka juko poru kanlong ba nakaliang jungi kum kasenjuk kinong senshar Shnong ngiso pang mensim hakaba ki prado prasnam jungi ki syak leben haba ki prado ki prasnam ki jungi ki don haka jinge tenamar takadau ngila shim ya kane kasinjam nakabenta wanra ya ke jingsuk hakane ka dong bat kathan bat ngi kermen baki ki ai bar khot ki bangila ya kren bat ngi kermen baki ki ai bar khot ki ba nakaliang jungi ki rangba Shnong ki bangila yo ban pensngeu mene mensngi haki DC berarliang mamla kanlong kabayaj ben bat hakaju ko poru nakaliang jungi kum ki rangba Shnong ngi kentu ngi kenpam ya ki khun samla ngi kentu ngi kenpam ya ki seng balang ki baperu bangine trailang rengkat ban ngi kinong senshar Shnong khnang bakane ke jinga soper jai ben reu kanom manra bat kanom poi syaka jinga tungku jinge apdeng jong kinong Shnong ki jungi namar kane ke jing ya per sungtu jai ben reu kan jia kan keta badak keju ko poru kan don ke jing ya kini ki prado ki prasnam jungi syaka ne gadong bat kathan ke jungi tekum ta nakaliang jungi daka jing kerpat red akhmat jungi pai ba berkhoi ini trailang banwan ra ke jing sup bang ini trailang banwan ra ke jing ba ha jong bro artli gini kaliang kat ban nakaliang juga government jong ka Assam bat ka Meghalaya kim patla ban penbet yo ni put usam ni nakaliang jungi ki pai ba ki basong kane kadong kathain ni trai rengkat lang bat kane ka peace committee ka Bangladesh ban form ne khnang ba ngin la nakabenta banwan ra ke jing sup jing sign jong kane kadong kathain ke jungi आज हम लोग का रिभोई और वेस्ट कार्बी आंगलोंग का बॉर्डर एरिया में दोनों साइड का एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का NGOs, यहाँ का विलेज हेडमैन, लोकल गाँव बूढ़ा, सरकारी गाँव बूढ़ा सब मिलके हम लोग सोशल वर्कर भी मिलके एक बैठक हुआ है। जो छोटा सा एक घटना लेके इतना दिन तक रिभोई से वेस्ट कार्बी आंगलोंग आने में हम लोग का पब्लिक का दिक्कत था और ठीक इसी तरह वेस्ट कार्बी आंगलोंग से भी उधर जाने का दिक्कत था। वो आज मतलब बैठक के बाद वो खुला हो गया है, बात करके मिलाया गया है। तो आने वाला दिन में हम आशा कर रहे हैं कि दोनों साइड का आदमी अपने काम के लिए रिभोई का भी वेस्ट कार्बी आंगलोंग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ का भी वेस्ट कार्बी आंगलोंग का भी रिभोई जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम तीनों कम्युनिटी यहाँ में हैं, जो खासी, गोरखा और कार्बी, तीनों कम्युनिटी में आज का सभा से जो भाईचारा ब्रदरहुड है वो कायम रहना चाहिए। यहाँ का आदमी भी शिलोंग तक जाने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और वहाँ का आदमी भी जो बिजनेस के लिए हम लोग का वेस्ट कार्बी आंगलोंग का यहाँ का विभिन्न जगह में आता है उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी को दिकदार नहीं देना चाहिए। अच्छा तरह से बिजनेस भी करना चाहिए, और बिजनेस के लिए जो यहाँ से भी शिलोंग जाता है उन लोगों को भी अच्छा तरह से बिजनेस करके आना चाहिए। आज दोनों तरफ का DC SP यहाँ में है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ एंड ऑर्डर का आदमी भी है, सबका साथ डिस्कशन हुआ है। यहाँ का आदमी वहाँ जाने से भी वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, और उधर का आदमी, रिभोई का आदमी वेस्ट कार्बी आंगलोंग आने से भी यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। यही बात हुआ है, और आज का दिन बहुत अच्छा एक कंक्लूजन में आके समाप्त हुआ है। थैंक यू। सर्वप्रथम तो आज शांति के लिए बात हुआ है। हम लोग SGB सरकारी गंबड़ा लोग जो है सब सारा उपस्थित है। उस पार के हमारे मेघालय साइड रिभोई से भी हमारे जो रंगबा Shnong जितने भी हैं आए हैं, तो उन लोग से हम लोग से अच्छा बात हुआ। ऐसे तो हम लोग अच्छे ही है, सब शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, एजुकेशन अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो इसलिए यही बात हुआ, अच्छा हुआ, फ्रूटफुल है। अब आने वाले समय में अभी पीस कमेटी की बात हुआ है, पीस कमेटी के हेडर कमेटी का मुझे सेक्रेटरी के रूप में अभी कार्यभार दिया है। तो हमें आने वाले समय में वो जबलिन जो स्ट्रेन है मौलसनाई के हेडमैन, उनको चेयरमैन के रूप में हम लोग किए हैं। हम सब मिलके अच्छा काम करेंगे, अच्छा डेवलपमेंट के लिए सब जाति का कोई
आना जाना, जात पात नहीं देखना है, धर्म कुछ नहीं देखना है। संविधान, हमारे इंडियन संविधान में जो सेकुलरिज्म का क्राइटेरिया है, सबको फॉलो करके सबको एक साथ लेके डेवलपमेंट, पीस एंड हार्मनी होना चाहिए।